abakutuhondera Kitara TV amabara Julius Kyomwendo musajja muliso mwihaba muoli mwebale muno hona hali mukali akasumi kanu nyina omuzini ku Rugatora abana batoro nimbaramuki abakiki abarali abapuli abamoti nkanyowe nimbaramuki ababuli aboli baba Kajango nitubaramukia nyina omuzini Ani flower nikyo kimuli kyakyo munyo tukete kimuli nikiye kyakyo aha so kwenda tubazabaze muzini ku Rugatoro muramanyire kizina kya African woman ekiyatoki muza toki richi akabana featuringa Ani flower so abaire mu bunyorano yangamba Julius Olinkatu nyumya myagamba why not mwongere ko mumanyo mwana wo mukono kandi tuongere ku bantu musupportinga empako aboli ramuki haba kutuho amoti boliota andi kurungi abatulirize abanyoro n'abatoro inywe nambera muri ni magonza muno nibanyeta unflower aboli ndi mwana mtwamba kati abachwamba ni bazira abatwamba kati tuzira ente mbazi hata waitwe niyo twetente ntimba manya alo entimba nembazi zikusana zikwaukana alo entimba nembazi embazi nanyo toro entimba mugine tugine tugine kandi ndi muiho wababito ababito babakuza mama wange mubito obairo izire kuchakara bunyoro izire kurora mukanda titu kuhindura mwembera bato tagano ijayo kumpora ndabamo baitu I love bunyoro nunge muno ninjigonza nagamba why kansero msaiza cyo muhendo baisenkuru banyu bakaruga hano bamwagendo hati nite tubazara hano yego so nyizira mbugufu nyizira mbaisenkuru nyowe toro negamba toro nungi specifically no Rugatoro kicheka toro ni nduga Rwengoma kiri haina kahinzo wa kahinzo secondary hati tubayintu nyumya nungambe ibintu bino byanizi cyuka bitandika di byo ni birubata bita music ngagitandika ira ngagitandika cyale muto kandi kajigonza muno so nero batampora hiyo abakwa iyo kulemeraho baitu nyo ngatandikira mu culture as a culture performer naiza mpora nataka backing abazini batahi bange then nanye nakora yo collab naga no sakore sobora yeso nanye hati myaka nkena rundi esatu nanye nagamba like nkole elyange I also have my singles obaire mu culture groups ezindi nkazira nkatandikira mu ngabo za toro nkatandikira mu ngabo za toro narugamu najya mu ntuha ikabantuha ya Honorable Kaliva then ntuha narugamu najya mu ihunde ya Muzamelo Kisemba yesega engabo za toro niziyo ya Kigambarara yego so nikimanyiso ikaire mu yes nkuliremo hati baitu yo kamera to gifa baitu kandi nkura ni sanere rugiro oye namunezimo ara bakutuhondera nyina cameraman hani katro ni baita amasate gajye mugamutamu kienda hati Kigambarari yaturugaho kigamba kahumura kigamba kahumura kandi ninyana mu featuring mukizina cyo cyomuka burungi butonya mugire bozo tusemeze nyina itwe ninyana lindiyo music wagisangota hati kuruga wagamba ati koleki yawe music nagamba nyola kankole changa uko nanye ni mpura ikan I can kuba already music nkozera mu muno nyona everything echo randora it is music nkolire so ina charingira kurungi kandi empaire sente yes mayira abanywani yampana sente so narora nanye sokole byange and nigenda before kujoininga culture groups zino uko musomero ko kabayoga nozina yes I was the leader in the choirs I am somero bino menya drama zino ya performing is a competition zikabazi cyaro I was leading muri ebyo the best vocalist best actress ebyo na best nzina certificate biriyo muka nebisembo byabyo hati hanu okatandika na kizina kikubwa gambira ati tukotandike ki nagamba kantandike change natandika na Linden Sita abantu bahereze mu akapera Linden Sita onsangire ninyoja n'abazaire babungire
akasana kakire leka nkuhotwizi twensoha nimpure nsoni baitu munda nsimire kino kirinde nkensita abandi otabagamba linde nsita owange linde nsita hati ni wayihandikiro bo ina linde nsita atokiro kino yagimpandikire then bine byagarukiro ni wayizino no wahandikiro yes nizani yayiyamu no kwata na muzamelo inamba yankwatire mugunde haliwe that was the second song yes then nsigaire nabiya hati ekizine ekyo na toro ko bakakitwara bakakihuliza bakakigonza na saa zile even now they still love it linda ensita ensita kintu kikuru so bokole kintu kyawe kitakahoire kurungi tena kuba no kigamba abantu tole babi so bokukigamba kara nibakisisa baida abantu mbabaza kuonka kitu nikikoraki nikisisika and then hati ekiora akora cyo nrango kukigambe yabulenso obora mbona Julius twayitangantu ine kitwakora arubazu kikumesa ngoge no gamba mpaka kintu linda ensita baitu linde ensita ataro hita batazirinda nyamakuru nituli tuli yao now how was the experience tukiza kazi na kao na yuwe actually it was nice it was I think it was the second song kyao before African Woman kikaija ikintu cyizira twanza kwa African Woman ko nakora linde ensita in fact kabana kola bozona kabamazi kuzukora apart from amlesire kola beina koze na zai so ensita it means nigiye abaire single ebandisi yes single yeah oirozino mwagenda with Muzamil yeah hati how was the feeling current nayo watu inakazi nakao nkayo waketengereire nkayo yeah I felt so nagamba ikani nagamba nangwa I felt so good kuba natandika nanye kubanye they call me on stage ndamara kuzina ikizina kiyange twene idule collabos yes hataho nkwendo ngambire bana bakasuka amahuri agajunzire mbwazinire biki yeruru were amazima agal soka bagakasuka first of all I trust myself I have a nice voice no one complained of my song no bokore sazu mugendo role can put you down no one yeah but I think that is the best kuba we manyiro yes I know myself yeah buli muntu akakisima bangamba you can do that it means no so kwa nebe kukeraho hati then after insita wagamba kugumiza Gundi haliwe that's a love song. Yeah, love song. Based on a true story. Yeah, it was a true story. Musaija wiwe, it was a true story. Akawaro omuntu ine yo kizutu inorugamba kandi kwa kamera. A true story. Manye kyanguhira muno kusanga omwana obisikino yegomba omuntu no kimugamba. Yeah. Yes. So mwana hati nyonka rora na ikintu kikanda baniza muno by the way. Arabagamba yo flower. Nyati nkukigamba amazima no baitu mwana kandi ndama kibaliza no kwa soko dio bundi no kwa soko dio bundi yo kuntuntu we no yerwaza manya kantu kanje muliso manya kibikizo kanye mukumbe ibintu byo kora kikora byawo so that is Gundi haliwe omusajja wamugamba Gundi haliwe at least bundata chugai directly okuhuye mbisi mukizina Bodo Julius no gamsa no muntu orugamba baza nyonzi nire mu akapera abantu bahereza akapera ka Gundi haliwe ogwange Gundi haliwe ndi hachoto binsobire omutima Gundi haliwe kurugobo nakuboine hamugero limukweserente kasigara ntamukirire tasobora kukwaturura kukwetawe zontokole nkachikozesa kukwira haihi kugambe bigambo byange tyo mutima Gundi haliwe ebizina binu ni wakandikira yes that is me na Muzamilo akanyambaho yes mu studio baroma bakudirectinga mbiki ebintu nkeo yes Muzamilo na akaba mu studio when I was recording that but baintu bazali obayire nongamba nti o producing ebizina Kampala yeah nkora mwaka wesa most of the songs apart from nyehwayiremu egita itanu yaginkolire niwe abayire nka muntu ali flexible naiwe oba ala Kawesa Kawesa nhu like hata omanye ngo kutukulira mbya culture ngo kwa kachigambire
so kawesa no alfeya mu bya sente tukale sazunu ngo kutaine sente kurunge alfeya mu bya sente yes kana kudirectinga ngo kino bora chikora tikujja kurabamo kino nikiya bano nabatokiri kiboha niho bakorera itwena nutuya most of the music yo kurora bamuzamilo ba rich mnangwa muganda yes so akakenga naho akatwatera yakenga beats zaitu yakenga batoro kikike bienda nabiki aro umusigazo ko yazinireho yaukanaho nyawulira uri ayoka inemo nainywe enzina ya toro bamweta bata musigazo yazinire omusajja tayangu okawe agumya chienzozo wakienjoje aho kimanya nto omusajja tayangu nyarwa lesire mu style ndi naiwo ina style ndi kwaukanaho na na flow ya yeri culture na kangi na love nuko eti etandika mpora nkabetingi mpora no jayo no sanga we no addicted love nuko eti etandika mpora nkabetingi mpora no jayo no sanga we no addicted baby you should know this every little thing you do for me no one be his and your timbirora I'm addicted to you my chocolate my Pepsi my lover boy engonzi za wene zimpahaza ninyikara nisekanyenka mbo wa betingi kurara na sente hakire agenda anale na kapapura no wali mulavu huweta haburwa tiba muhabura ngo muhagizi wa Manchester ndiyo wa seno love nebyayo love nukweti betingi yenyini eje kizina I like the lyrics yes kandonga mbege kizina on ebikusinga obniwo we handi yes that is my own rating now do you have amuntu ku inspiring ngano gankwenda Julia nyobo jomba nenzina nenda kumuzini nkanankolera mwana nyongoza muno Juliana na Rema those people touching kugira nke ya Rema nubabo wakwendeze nokora nabukora yes Juliana na Rema abo mwana yeah they inspire me when I hear their music in 5 years from now and rakura how wango kweruranka I think timanyeni nyarande muzini wa amani a female artists in Uganda. Yes, yeah. There's the biggest problem. Abazina bakusinga bembazana baba abaisiki. Ekibabazaho orusabirize. Ba producer orusabirize, ba presenter ama radio orusabirize. Kukutege bibatu. Nkayo mwana musiki mwaotikiri. Tebeboramu. Yes. How do you I just cool kandi yo mbihirwa kubi mbihirwa ni insura. Yeah, beba yero bingi mono. Even there are opportunities which I have missed because of that. Maybe maybe ndo amano kiran baitu bagamba buli kintu kigero wire bwacho. Yeah, binge kandi challenges that you have found. Challenges ziri munyingi muno ole na agenda na agamba bakubaje tuete unflower hamkona gunflower oje kumweta na agenda kukora ki okutera yes na arakora kiogwe yeah kutere kikono niki kikoneke so na kulemesa no kwati na 40 kiri yo muno kandi odeni onde nakunagambira omukoro nemupatana kurungi nemara kurungi at the end of the day kugamba atakwata simu kumba omukoro aguhirira omuntu onde takura omuntu nagenda orunda ola izire na yeye sabaka sente kake ati bakusazamu then ekindi kukola music yawe akora abantu bakugenda no kimwe anaga wozo cyo gwikizine cyakuzina aragahode so challenges zirumba itukulemeraho nyo ningenda stage ninga you will do what I feel this is the best and I leave the stage kandi media most of the wazini na mno mu up countries kuno region abatutanka regional artist Toro Bunyoro Ankole abembaza nabo bagamba presenters tibenda kutere bizina byabo something like that well amoto wangi ncheke no kukiri
natoro ko kiri yes king muno so no sanga ole no muntu wakwenda muno nagamba nyo ebya nakatimbe manyino no mutanga nagamba ogwa kumanya ole muzina bitu no mugaguza ngaza nakitamanyire takwe kumanya no bokubimuha abandi tubebana okubeba takukitera busawo nawe tikiri maybe tikumachinga na vibe yako banagonza tinkumanya so now orakora yaka concert myself. Yes, I'm planning a concert. Ngenda jikora betu nyine kizina kishaka macha tugarukire Ruhanga. Now mbaye ni nija. Oh, new project yo ina sazi n'aba fans bawe yo baleteire that they should look out for bakieta bata. Tugarukire Ruhanga. Gospel. Yes, it's a gospel song. Eche kizina ndozere nzenera mune ebintu biyingi bya culture mpaisize toro mpaisize manya love manya baby sweetheart ebi tubikozera muno baitu twebero ngo at the end of the day and at the beginning God first rundi so narora nagamba laka kantebeze munenziri tugarukire Ruhanga now atumuntu abako na ende bizina byawo bino biri you have platforms zo biri yo bya TikTok and Flower YouTube and Flower Woli naho biri ya YouTube channel ekandi tukatide kununa nka Boomplay manya iTunes bikyoko bimtubiriye bimubiriyo ati ngagundi haliwe eriyo linde site eriyo nezo na collabs zona ziriyo video ziriyo YouTube video nangwa tinga kozere video but I'm planning to do one orundi okwenda nka atokiri kina utagira video ne makagamba wadeshe situmira gambe manya video ya yenda batagisora something like that. Me, I will do a video. Even if it is bad or good, I will do it. But actually, by the way, the other day nkaba impressing abana batoro. Nimbagamba at least viewership yabo TikTok na YouTube eri haiguruho. Abatoro bakusagika by the way people of Tora are going to support era abatora my fans abatora bakurora anyono oja kurora mulingo they are going to be happy so abatoro thank you very much for loving your own mwebale kugonza abantu banyu so ono and Flower support her love her mumu following mpemiremo inamba ya business eroho ya TikTok niwe Unflower yes na YouTube Unflower bwo yego ati singe Unflower kile mu rutoro gamba and kiyaki kadiba yange lyo nyine lyo rutoro lero rutoro lyenyine ninyo kacho that is my real name kacho niyo yes. Ati kinu jeso wakiteka muna kacho Anet songa kwata Anet nakosala net and Flower just I made the shots na nkwenda ntumaliriza oina management abakwenda kubookinga humba kuhikiroha abakwenda ku something like that as we talk now tinyina management amoti I don't have a management tinyina kuya management araenda kurugayo someone can abakwenda kwata mkono yes so kwata mkono you are welcome akuba nanyi need that help baterera iwe direct yes azun baterera nyo direct yes for bookings atuba batera sanka mukaga gwe kiro ino musajja kandi nyowe kamera gatera ani nyino mulimo kandi ngo mulimo gwange so bayiri nyoli mukazi wange bakagikuterera mukaga kiro kivuga kandi omsezo warantunga ine kuba ready na amanya n'umugu so for now tinyina musajja no sweet I'm not married tegenda kandi atinyonda agikora kinda hambrisa ntibozo nanka rugayinzo nswere yiziza ira urira yakazina no kamuje mutwe ndakakora mpaka hati you have ina kabazini hano kuruga bunyoro bumanyireho bakwendeze koraho nabo buhurahura yuko bambi mpora Chantal mugonza kandi timuhura konka mumanyino kumumanya nkagonza kawa Chantal nkagonza muno then nko kwenda kugazi yaho nanye ni some collabs naba toro nicyo kuba ningonze kinanye sasu neke ni nchugonze ati tubaze unabukwindeze kura unabo timba manyira yes manyira Chantal tukole kizina na Chantal waki akali kibaki yake
tujja kubazaho nawe n'abandi abomanyire nayiwe osobola kubaza nabo onywanire. That's why I looked for you. No problem. Yes. No problem. Hati tunkwenda tumalire biga bya bikusembayo abantu bagaye bakuhondere boyiho project zawe mpyaka bazikole mu challenges ebintu nkebyo. Abahuliriza abarungi ni mpura nsemeriro muno kuba hano TV mbageta bata Kitara TV mwa Julius Kyomuhendo. Yes, Kitara TV mwa Julius Kyomuhendo kandi mpura nsemeriro muno. So nyona abanyakulyo kwa bazini batahi bange o batale bazini nimbasaba ku followinga, nimbasaba ninya Unflower, nimbasaba ku pemeremo if you can. Kanimbasaba tukore hamu. Yani I want to be your friends, you people, so that ngalisheho na nyowe fan base yange ego. Okay, thank you so much, Flower. You are welcome. Chacho Aneti baite recurrence mbi niwo Unflower is very talented woman and I just need to give her attention and muho kutomuhure. You really appreciate her piece of work. So thank you so much abakaini mutuhondera katron wabaira kamera. And of course, let's meet in other programs. Kirokini kyakata no tebwe kyererezi sazija kuba ibireze kiro mwikale kurunga. Kitara TV kwegesa kumanyisa.